Iphumela obala insizwa uMax Makhanya yaphawula ngodaba lwesilo olutrendayo ey'nkundleni zokuxhumana. Abengane zakwethu ngale nje kokukhuluma kakhulu, ake uyibuke nansi ividiyo ezolandela kaMax ngesikhathi ephawula ngalolu daba othinte abantu abaningi, othinta inkosikazi yesilo uNdlunkulu Mamnyeni osabalele laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Amavidiyo la khona isilo ebesithuka khona uNdlunkulu. Kodwa-ke nansi ividiyo. Mina Zonda Magwala simakade samakhosi angaze nje ngingibukazele, angaze ngujikele mina. Angaze nje ngujikele. Into engakhetha ukuyenza, ngakhetha nje ukuyeka ukukhomba indlela ngenxa yokuthi impilo yami yayisikuyi-risk kakhulu kanti ngangingavikelekile. Ngakhetha nje ukuthi ngiyeke bese ngihlonipha nje ngoba wena Zonda Magwala wawungakwazi ukungivikela ngesikhathi ngidinga iprotection, ngidinga security, awukwazanga ukungiprovide. Nangesikhathi ngilambile esiswini ngidinga ukuya ngasethunjini, awukwazanga ukungiprovide. Ngaphoqeleka ukuthi ngiqhubeke nokusebenza umlungu, kodwa impilo yami ikwi-risk, ngithungathwa, ngifunwa ngapha nangapha. Abantu bengifuna ngama-AK-47, abantu befuna ukungibulala, besho ngisho ukusho, bephuma inqina, bengithungatha iSouth Africa yonke, baze babuya ko-Cape Town, bengithungatha ngisho ko-Limpopo, baze bayobuya eZimbabwe, bengithungatha. Iy'ngane zami zayekhala ubumaye maye. Umfazi wami wayehlezi nje ekhala, ekhaliswa ukuthi useyangibona mina ukuthi ngisendleleni ehambayo. Kodwa ngikaze ngikujikele esimakade, akaze nje ngikujikele mina Zonda Magwala. Mina ngawutshela uZulu ukuthi nansi indlela, uZulu wakhetha ukulwa nami. Mina ngayikhomba indlela, ayikho inhlobo yezimfihlo engingazange ngiyidalule ukuze uZulu ezobona abuyelwe ingqondo. Kodwa uZulu kunokuthi abone, wavele wabona mina njengesitha. uZulu wangithungatha umhlaba wonke, uZulu efuna ukungibulala. Engibulalela njalo, engibulalela ukuthi ngikhomba indlela nje, ngoba ayikho into ethene engangiyenza. Ngangidalula amahlazo ngapha bese ngikhomba indlela la ingakhona. Ngangidalula iy'mfihlo zamanyala ngapha, ngiveze ukuthi abukho ubukhosi la, ubukhosi nabo ngapha, bese ngiyikhomba indlela. Kunaloko kwenziwa njani? Ngafunwa nkalo zonke, ngathungathwa yonke indawo, kwathiwa ngiyabulawa, kwathiwa ngithunywa uphuthu, kwathiwa ngiyanqunywa, ngafunwa ngama-AK, ngafunwa ngama-German Mauser, ngafunwa ngamabhazuka, kwandiza ama-helicopter, ngifunwa ngamabhomu. Ngifunelwani njalo? Ngifunelwa nje ukuthi ngidalula amaqiniso, ngikhomba indlela. Angikaze ngikhulume against uZonda Magwala. Angikaze ngimgxeke uZonda Magwala. Nangamsukwane sengidecide ukuyeka ukuba vocal in support of uZonda Magwala, kodwa ngikaze ngibe yimbuka. Angikaze mina ungibone sengenza amavidiyo sengithuka uZonda Magwala ngoba naku sengiyahlonipha nangapha. Ngakhetha nje ukuhlonipha nangapha, ngakhetha ukwehlela ngezansi ngenxa ye-safety. Nangempela ngayi-achieve into engangifuna ukuyi-achieve, ngaba safe. Konke nje engangifisa ukuthi kwenzeke empilweni yami kwenzeka. Okwakustakile ngesikhathi ngisavocali in your support Zonda Magwala. Lokho okwenzakalayo uZulu akangamangali, ngoba uZulu wayekhona ngidalula yonke into. Wayekhona kundiza amavidiyo lana, lo ethuka usisi wakhe ngonina, emthuka ngoma wakhe amzalayo, uma wakhe, ukube nje mina ngizosebenzisa uma wami ukuthuka usisi wami ekhaya emagcekeni obukhosi. Zonke lozo zinto uZulu uyazazi. Namhlanje uZulu uzenza iphukuphuku, ugxeka lo muntu oshuthe ividiyo.
ubekumele enze njani umuntu oshutha ividiyo mangabe sekhathele kuliwa naye waya bekumele azafe. Bekumele azafe lo sisi lo oshutha ividiyo. Uma ngabe sekhathele kudala ehlukunyezwa kumele azafe. Nilo nithi uyishuthelani inkosi kumele azafe yini lo sisi lo. Lengane yabantu le kumele izife na. Ngoba naku akufanele ishuthwe inkosi kumele izife yini ingane yabantu. Ingakuvezi ubuhlungu ephila ngaphansi kwabo. Kumele ingane yabantu ingaveza ubuhlungu esikhathele yibo. Ngoba naku kuzothiwa benziwa inkosi yenu. Ningazosidakelwa nini. Ngazosidakelwa nini. Ngazodlala nje ngalwasisi. Lwasisi naye uzelwe uyingane yomuntu naye uwumuntu uyayideserve irespect kanye nokuphila. Ngeke umuntu azafe kulokuthiwa hayi inkosi kumele kuhlalwe phezulu kwezinto. Kuhlalwa kanjani phezulu kwezinto ezihlukumeza abantu? Kuhlalwa kanjani phezulu kwamanyala ahlukumeza abanye abantu? Hayi Zulu ayingeke Zulu. Cha, sizoqhubeka-ke sihloniphe singomakhanya ngoba phela sanquma ukuthi sizohlonipha. Kodwa sithi thina asikaze siba amaxoki, asikaze futhi siba amambuka. Selo sayikhomba indlela, asikaze sijike. Ukuthi nje sakhetha ukuyeka. Kodwa ukujika asikaze sijike. Sakhetha nje ukuhlala phansi, siyeke. Ngoba sase sibulawa. Bengithi anginikhumbuze nje lokho okuncane Zulu ukuthi khumbulani ukuthi sisukaphi njengoba sesila. Danke.